Wa man kana lahu salasu banatin. Barang siapa ada anak perempuan 3 orang. Subarang kasona an inong lehedro bak getayo. Fa'ad badalahum. Kemudian tak pernah adab. Tajuk bak pendidikan, tajuk but, kemudian tajuk sikula. Lagi sikula bak getayo, kon sikula bak nang rogop, ni sikula bak nang rogop iperno yang hanagot. Ni sikula bak getayo iperno yang got-got, ya juk but, ya juk sikula. Kemudian wa anfaqa alaihin, tabi nafkah kan inong yang lehedro buno sehingga mati ni inong yan. Adapun sehingga tak perkawin, aujaballahu lahul jannata, nyan wajib syurga cit bagi getayo. Yang kejut yang nani inong lehedro rezeki dayo. Tadidik begot sampai tak perkawin. Adapun tengah mangat tadidik kai pok motor kam meninggal. Leboh ni inong sukses mandum tadidik sampai dah perkahwin. Adapun sampai meninggal, wajib syurga ke getanyo. Fanadahu rajulun minal a'rab. Jadi bedah sidro sahabat Nabi daripada suku Badui, ya tayang pada Rasulullah, ya Rasulullah, musuh 2 dro ni inong kiban. Faqal au isnin, walaupun 2 dro. Di 2 dro ni inong na bak getanyo tadidik begot. Gebian ni inong le alam selagi lon na ni inong 2 dro. Lon didik cukup got. Lon yak juk but, lon juk sikula ataupun lon juk but tok hana sikula. Yang bek sikula tok-tok nya hana but sayang. Benabut ciji etikat lah farduin. Masalah sikula jak juk et langit hanam dalek. Kemudian tajuk but na sikula na sehingga ji sukses sampai dah perkahwin. Nyan wajib syurga ke getayu. Yang kejip bek bengeh-bengeh kan ni inong. Le durung ketika lahir inong leh tu. Ai lon dengar katok jamelom. Rina rinong. Iba manan baka. Lapan ni ka malapai no. No lepat demi talinto. Hana perle tahu ye tayo. Hana pe hati ato Tuhan linto na geroy. Hana muda na te doha. Bit cina na idoya na senang dalam surga putus sah. Jadi le urang bengeh ke hotel ri lahir rinong. Bengeh haji bengeh kan. 2 drona ni inong le tayo tadi di sampai mati ji nyahnai mengkawin. Adapun tadi di sampai dapat kawin. Nyan le dapat kawin kaglah tayo. Wajib surga. Nyan kana tiket surga tayo siun. Angkat rezekin kalau tayo le ni inong ya. Tapi bek lagi lumo luah dah. Asai ka puput-puput ka bebas pulsa. Merawun ju metaboh nyan poh sama lai boh tiga bek manan. Nyan ki bancit jaga begot. Nyan ni inong nyan tiket surga. Tapi urung yang galak kena agam, yang sayang kena agam. Wate blok es krim, cik kena agam dengan. Kani inang tik maybe le anak agam. Pakar dapat anak agam muda oh hai generasi penerus muda oh. Ya muna. Muda oh panglima. Ya muna lah muda oh hai anak agam. Ulam hidayah becut cik mong nampak apa itu. Anak inang yang tiket surga walaupun anak agamnya generasi cik. Tapi anak inang riak tak kelebihan. Yang kecil baik-baik kan inang. Atau gebi ni inong oleh Allah balahir ni inong kiban tiket syurga lah hilang. Menan aku. Tiket syurga lah hilang. Yang kejut bek susah-susah bek asai lahir ni inong susah lah dom. Lah dom na si belah boh ni, mati belah boh ni inong. Kan susah aku. Bak kedua belah ka lahir nak agam. Sunang gelumo 5 boh geti.